kollok tajli kemm minn din l-ispiża li kellna dal-aħħar biex nirrinforzaw is-sistema tagħna saru b'direct orders u kemm minnhom saru b'tenders bħala proportion. Aħna bħala xogħlijiet ngħaddew kollha xogħlijiet lill-Infrastructure Malta. Ġifieri x-xogħlijiet tat-toroq. Aħna għaddejna kollox lill-Infrastructure Malta wara kollox bħala Infrastructure Malta bħala IM hija dik l-entità li tispeċjalizza fl-infrastruttura tat-toroq. Aħna użajna l-Infrastructure Malta sew għax illum għandna r-riżultat. Ġifieri jekk tlaqna b'70 kilometru ridna nagħmluhom poġġejna 82. Sewwa. Allura rnexxiet is-sistema sejna fl-aħħar mill-aħħar jinteressani ġun illi nagħmel ix-xogħol. Imma wkoll kemm infaqt. Ġifieri daw iż-żewġ affarijiet. Bla dubju. Jiena x-xogħol qed nonfqu fil-parametri tal-investiment li qed jingħata lill-Enemalta. Tajjeb, jiena m'iniex immur overboard minn dak l-aspett. Però fl-aspett tiegħi huwa fl-interess illi jekk hemm sitwazzjoni illi jiena hemm problema, hemm issue, nkun qed nonqos jekk jiena ma ndirizzaħħiex. Jiena jidher li rajt artiklu mejja fuq it-Times illi 23 miljun euro intefqu f'direct orders fuq cabling. Jiena korrett fuq din iċ-ċifra. Road contractors netted 23 million in direct orders. ċifra kbira. Daw 23 million ikunu tieħdu minn daw il-55 million. Mhux hekk. Nofshom, tal-inqas nofshom huma direct orders. Mhux hekk qed jgħid. Imma dak huwa xogħol li sar anke mill-Infrastructure Malta, ġifieri aħna tellaqna wkoll negotiated procedure. Meta nqalat il-problema tal-cables, kellna fejn ridna nġibu numru sostanzjali ta' cables biex xi ġustifika 23 miljun f'direct orders? Aħna negotiated procedure dejjem nużaw. Ġifieri dal-artiklu li rrapportat ma nafx li ma gazzetta jekk jogħġbok, mela the works were handled by Malta's Road Agency Infrastructure Malta on l-Enemalta's behalf, according to the Government Gazette, which was analysed by the Malta Independent on Sunday. Mela, tista' tispjegali inti għax mhux qed nifhem eżatt il-flus kif qed jimxu. Ħanibdew mill-55 million. Dawk il-55 million huma parti minn dan il-karus jekk qed nifhem sew. Il-55 million li ġew investiti tajjeb biex isiru dawn ix-xogħlijiet, ġifieri intelaq fuq pjan intensiv. Il-pjan intensiv kien illi flok nieħdu jekk kien hemm id-9 miljun fejn kien hemm allokat 15 miljun għal kull sena. Tajjeb biex għas-sitwazzjoni li kellna s-sena l-oħra, rrid ikun hemm il-pjan intensiv biex nintensifikaw ix-xogħlijiet. Biex nintensifikaw ix-xogħlijiet, daw ġew allokati 55 miljun. Tajjeb, biex dawn il-55 miljun inkunu nistgħu nagħmlu numru ta' kilometri flimkien mal-entitajiet. Ġifieri aħna qabbadna wkoll l-Infrastructure Malta biex inkunu nistgħu nħaffu x-xogħlijiet u nagħmlu x-xogħlijiet. Sewa, mbagħad huma l-Infrastructure Malta li sabu nies kontratturi u entitajiet oħrajn li għandhom framework agreement. Taħseb li 23 miljun huma ħafna għal direct orders jew? Jiena ħoss li huma eżaġerati. Ix-xogħlijiet li għamilna, x-xogħlijiet li saru huma ħafna ġifier il-postijiet li lqatna dan missejna diversi lokalitajiet. Fuq dik naqblu. Jiena bħala ċittadin li il-ħalla 16 rritu marriċ. Ir-rati. Qed inkun naf illi hemm trasparenza ta' kif qed jintefqu l-flus tiegħi u anke li qed inġib l'aqwa prezz. Ġifieri ovvjament it-tender huwa ħafna iktar kompetittiv u ħajġib li. Ġu nara, l-Infrastructure Malta bil-kontratturi tagħha dana kellha tnaqqas ċertu xogħlijiet minn tagħha wkoll biex ikun jista' jsir dan ix-xogħol. U dana kien hemm framework agreement, ġifieri il-rati li jingħataw huma rati illi qed jaraw surveyors tagħhom ukoll illi huma rati ġusti biex jinħadem ix-xogħol. Dan il-proċess li qed nitkellmu dwaru tal-direct orders u ta' kif isir ix-xiri. Dan il-proċess jiġi awditjat mid-Dipartiment tal-Kuntratti? Aħna għandna dipartiment illum Schedule 3, il-Dipartiment tal-Kuntratti jista' jagħmel l-auditjar tiegħu meta jrid. Ġifieri aħna qed nimxu fuq il-parametri tad-DOC illum qegħdin Schedule 3, jiena nimxi fuq il-parametri wkoll tad-DOC. Ġifieri għandna Tender Evaluation Committee isir ix-xogħol b'mod ġust kif għandu jsir. Mela tlaqna.